Ita geração Assoain continua na fase, o espírito Assoain Sira, ita dinamiza e tem luta, evento com Sira. E é evento Sira na Olimpiada para matemática, para física, para químico, para Sira que estuda, temos para evento Sira nessa do enorme. A tudo na fase de Timor-Leste, nem integridade, nem dignidade, leu-se competição hoje. E nessa evento enorme, não temos para evento selo, para desporto o todo. E tem luta diferente da sua Valência, mas é luta na fase luta. Luta tua tudo e tem integridade e tem nação nenara. Luta e aspecto o todo. Juventude Sira tem que luta continua. Para ir na liberdade, na beca sua em Sira Sosa, com 300.000 pessoas, mate barraia de né. Sosa inta ideia de liberdade. Para tu mai hare jogo Sira né. A tu participa, a tu livre e bairo, a tu livre e fatfatin, feto comane, tica bot, ferica catuas. Ita na liberdade, Sosa 300.000 pessoas. Também juventude heróico Sira, ita continua luta para tu garante liberdade para todo. Garante evento Sira nesane lá o akmate. Nono governo se for apoio toma para geração bom Sira, para jovem Sira, para desporto todo. Ministro de Juventude e Desporto se hakasan para tu bele dudu desporto ne lau baoin. Ita laos data tu moristia kama ita osan. Mas ita tem que moristia kama ita hamnas pemalu. Kama ita pasalima pemalu. Kama ita contente. Kama ita manani evento sirene. Ne hotu necessidade básico nudar ema e nudar timoruan. Tamane oh ita ne membuat kairala sanana guzmau lenaran akara katu aku pa pembalap Sira nebeke palu mais Indonesia untuk kawan-kawan dari Indonesia kami sangat berterima kasih karena Anda turut ambil bagian memberi kontribusi para olahraga di Timor Leste. Partisipasi Anda adalah bagian dari persaudaraan kita, bagian dari rekonsiliasi. Kita dua bangsa yang berpisah, tetapi dua negara yang berpisah, tapi persaudaraan kita batas lintas, persaudaraan kita tetap erat dalam event seperti olahraga ini. Jadi kami sampaikan bahwa generasi Timor Leste juga, motocross dari Timor Leste juga akan ambil bagian event yang di Indonesia maupun event di Asia Tenggara maupun di internasional. Kita sebagai saudara akan saling bahu membahu terus saling